Gümüştün baların dağı görüşüp keteyim. Buna baları kaçadan gümüştür? Buların gram 140'dan veriyoruz. 140'dan mı? Gramın 140'dan berişet eken. Gram 140 болгондо канча gram чыгат? Komplekt 4-5'ten başlayıp. 4-5 gramdan başlala komplekt. Ablarça qo'ls ekan. 130'dan 150'ge çeyin. Gramı. 130'dan 150'ge çeyin ekan. Mına jaşıl gözlü? Jaşıl göz komplekt 3,5 ming bolupdy. 3,5 ming so'm bo'lib qoladi ekan. Mına gözü necha? Al 2,5. 2,5 ming so'm. Mınalarcha? Gözleri lınny kameni. Lınny kameni qancha? 3 ming so'm ekan. Jandagıcha? Alda 3 ming. 3 ming so'm. Mına gözleri jaşıl? 2,5. 2,5. Mına kulonçikler bor. Kulonlar. Kulonlar kiçineleri 250-300'den başlayat. Qaysi kiçineler mınalara? 250-300'den başlalat ekan. Ortodogları? Ortodogları 400-500 olub. 400-500 so'm. Üstündegiler 700 so'mga çeyin ekan. 700 so'mga çeyin. Mınday sökülür. Bular 6-cı atılgan. 6-cı atılgan mı? 1,5 mingden başlayat. 1,5 ming bir gramı var. Jagınday. Sökülür. Şakeg menen mi? Kerkler, kiçinekeler çekemeyin. Çoğun sökülür, özdürür. 1,5 mingden başlalat ekan mınalar. Tayland'daki qaysilar? Şular, Tayland'dan deyil. Indiyanın nemesi var bu? Karalı. Indiyanın karal gözlü. Uşunda kelegili maga. Mınalar qayaktan keledi? Bular Turkiyadan geledi. 6-cı atılgandı. Turkiyadan keledi eken, mınalar 6-cı atılgan eken. Kança uşular? 1,5 ming so'mdan dedin, emesi menen. Söykü şakegi menen. Bular da uşunda? Bular da ошондо экен. А булар чакыркылар. Акыркылар да мына жемчуг 3 миң болуп калат комплект. Жемчуг комплект 3 миң болуп калат экен. Жандагы дагы 3 миңден. Эми буларчы? Булар бронза. Бронзаларбы? Канчадан? Булар 3 миңден башталат өзү. Грамм бурда 3 миң, 4 миң, 5 миң болуп калат булар комплект. Комплекти 3 миңди, 4 миң, 5 миң экен. Мынаке көзү ар кандай таштар менен. Мыналарчы мына көк, кызыл 3 миң болсо. 3 миңден экен. Шулар мыналар да 3 миңден, 3 миңден. Мына кыргыз эмесчи узору менен 2,5. 2,5 миң сом экен. Мына фиолетовый көзү менен 3 миң. Көк, кызыл 3 миңден экен. Браслеттер канча болот? Браслет 300'den başlayat. Ничкелери 1,5 миңге чейин. Мына ничкелери 300 сом. Бардыгы эле 300 сомбу? Булар сепичкалар. Сепичкалар канча? 300'den başlayat şu. En кичинекей. Эң кичинекей 300, эң кымбаты канча? Eң кымбат 1,5 миңге чейин барат. 1,5 миңге чейин барат экен. Браслеттерчи? Браслеттер 300'den başlayat 1,5 миңге чейин. Мына ничкелери 300 сом экен. А чоңдору 1,5 миңге чейин алжактар. Мыналар 1,5 миң. 1000 сомдун айланасы болуп ушулар. Ушулар 1000 сомдун айланасында экен мына разноцветный нелер менен. Камушкалар менен. 3 миң, а? 3 миңдин айланасы дедим. Печатка 400'den 2 миңге чейин. Печаткалар 400'дөн 2 миң сомго чейин экен. Кайсылар 2 миң? Акыркы катарлары. Акыркы катарлары 2 миң сом экен мыналар. 400'дөрү мына. Ничкелери 400 сом экен. Sökülür aslı жакта жетскиден башталат. Жетскиден. Жөнөкөй күмүш 6-cı атылган 400'den башталат. Мына эң этегин төмөнүндөгүлөр 300 сомдон экен. Мына экинчи катар 400'дөн экен, 6-cı атылган. 3-cü катар 400 экен. Мыналар 700-800 болуп кетет. Комплегине сөйкөсүнө карап.
700-800'den bolup ketýär şolar. 700-800'den bolot eken. Komplektleri 1200 bolup kalat. Şakekli menen. Komplektleri 1000-1200 so'm bolup kalat eken. 1,5 çeyin. 1,5 çeyin eken mınalara. Mına en birinci katarda turgançı. Aldağı 1,5. 1,5 ming eken. Sök nesi menen de sökegi menen. Bularçı. Bular da ошондой 1,5 миң 2 миңге чейин. 1,5-2 ming so'mga çeyin eken. Mına emeler. 3-4 mingdigi jokpu bul jerde? 1,5-2 ming so'mga çeyin. Bu altın jalatılgan oymolor menen 2 mиң, 1,5 миңге беребиz. Altın jalatılgan oymolary menen 2 ming so'm deydi. 1,5 mingge beresiňer. 1,5 mingge berişet eken. Altın jalatılgan bular bar ele. Kança? 1,5 ming eken bardygy ele. Şakekler 300'den 1,5 çeyin de bular. 300'den bardygy 1,5 ming so'mga çeyin eken. 1,5 ming so'mga çeyin eken. Mınalarçı? Var da şu. 1000'ge çeyin var. 300'den 1000'ge çeyin. 300'den 1000'ge çeyin eken. 300 so'mluklar gaýsy? 300 so'm mınalar bolupdy. Mına 300. Aha. Şunday. Kiçinekli minde maydalar 300. 300. Çoňdoru? Çoňdary 400-500 bolup ketedi. 400-500 bolup ketet eken. Mına eme şekeklerçi? Şakekler 400. 400'den eken 400. Mınalar da? Murskoy pечаткалар. Печаткалар 1000 so'mdan. Mınalar bu murskoy pечаткалар. Kançadan? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan eken. Mına jönökölde 500'den 1000'ge çeyin. Mınalar Gram nedir? kançadan kança çeyin? 5'den 1000'ge çeyin. Aha. Murskoy обручалка. Mınalarda обручалка узорный. Bular 1000'den. Mınalar 500'den 1000'ge çeyin. Gram nedir? 500'den 1000'ge çeyin eken. Bular женский şakekler. Kança jenski çekekler? 400'den 1000'ge çeyin. 1000'ge çeyin deydi. Mınalarçı bular? Bular da şu. Muna murskoy miner eken, pечаткалар.